Halo perlok, mentah sini lej meeting ilaka. Ngi bad ne perlok jonga. Bad tay bebun balej. Na poste ngin hab ban yaj katno kumba 6 kilometer dagaling. Stay sa meeting ilaka benlong. Ngin ya siam pas stay. Perlok tay ginong khwai. Perlok kena jengking la sina khat khandai lai phuwei. Snem. Jengking balas lem pelat. Try ngamun haga senong hana India jongi try kena jengking bas lem. Amar kalong sua man ya ka Howrah Bridge. Kamdon pilar, kamdon tang hanging bridge. Kena bridge ke benanan tam. Berkawe jeng singsi kalong baga sorkar kam airong kala sedang bamrang. Terpat ya ge sorkar bagi dai ban airong no ya ge jengking. Namar gun ke neginar ke prak ila ham bamrang sedang bamrang kidai ban kidai ngai karpat bagi dai ban airong no ya ka men repair kono kai ga bedon kam kidai ban le tangga ta pat no mau long kumba aga sen mau beli kum to ga sen mau beli bawan bawa lek keling dapo to bun din nang kuai ginong bisa aling hai perlok baganda galega jengking thamai ladon under construction amar galega barim kala hamsneu minta pila sinai galega jengking ba thamai dei galega dauru baga baga tham jabo jaklia ini construction Bro ini kendau ki hab lu seum. Perlok. Baik. Tang na kana gadau ro wa na gadai campsite. Ta perlok ni hab ban yai no dekat ni bu geling jongi hang to. Minta Oh, nice place, nice camping site. Tom ano lagi? Sino lagi? Meeting. Perlok kena lagi tenat. Di jaga ini. What a beautiful campsite. Mana wak ban camping kelak ban hang nah. Kena lagi tenat. Pergi stay riverside. Tay riverside. Trong canh đó, bật bệt cái tay riverside. Leru come cool, so cool. Get a nice air. And the riverside, đây cái bike cái bên nhà sẽ xếp, này sẽ tay sẽ quạ. Tay sedang Banjuk cat jaga naga food bridge of Darang. Oh, kana. Wow. Oh guys, very nice bridge for a photographer. पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के 2 मीठे Quay hàng này cho các bạn long meeting apun ke bawan dan try ke dong saro sidin tu ni laban lu para meeting sedang meeting Galawai. Hello perlok. Sa meeting alaka Galawai, minta ngin late na sige. Sen jongi. Dan minta ha jurang ka bridge.
bạn return back dengan sini đó lấy con lót mình cần vậy aku wepat bisa ingin saya perlu buat wepat video bye bye stay safe stay healthy goodbye